Yeah, so before umtumainie Mungu, make sure Mungu ameshaongea na wewe kuhusu hilo jambo katika maisha yako, sawa sawa, kwa sababu hata katika Yohana 14:13 mpaka 14, hapo Yesu mwenyewe anasema mnapoomba nitajibu kulingana na mapenzi yangu, ndio kulingana na mapenzi yangu. Alafu Yohana wa kwanza 5:14 mpaka 15, Yesu mwenyewe anasema yoyote mtakayoomba yatajibiwa ikiwa yanaendana na mapenzi ya baba yake, si ndio? So make sure, unaweza kuwa unaombea kitu kiwe, lakini kumbe kile kitu hakiko katika mapenzi ya Mungu, na kama hakiko katika mapenzi ya Mungu, basi wewe utakuwa unaomba kitu ambacho bado. Mfano David angekuwa ameomba, pengine anaomba awe wakili, je, hangekuwa, kwa sababu Mungu amempangia awe mfalme. Ushanielewa? Ama Moses angeomba awe mfalme, ingewezekana kweli? Haikuwa kwenye mpango wa Mungu. So wakati uko na uhakika na Mungu, make sure ile kitu uko na uhakika nayo na Mungu, make sure iko katika mpango wa Mungu katika maisha yako. Because kuna vitu vingi, okay, kuna vitu tayari Mungu ashatuahidi ambavyo tuko na uhakika navyo, kwamba ombeni nitajibu, ombeni nitajibu, ombeni lolote mlitakalo nitajibu, nimewapatia mamlaka ulimwenguni na mbinguni. Ndio, lakini pia kuna vitu specific kwenye maisha yetu ni Mungu mwenyewe awe amependa ndio vifanyike katika maisha yetu. Ndio tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge bila kudhurika, tumepewa mamlaka ya kutoa mapepo, lakini the same people ambao hata Lazaro alipoombewa, si baadaye tena alikuja akafa, si ndio? So Mungu yule anayeponya ndio Mungu yule ambaye bado atakuja atachukua roho, unaona? So unaweza ombea mgonjwa, unamuombea apoe, lakini kumbe ni mapenzi ya Mungu kwa wakati wake umefika. Ushanielewa? So tusiwe watu wa kusema pengine Mungu hajanitendea, Mungu hajanifanyia nini, Mungu haja nini wala nini. No, lakini tujue hii kitu tunaomba, je, iko katika mapenzi ya Mungu? So before uwe na uhakika na Mungu, before uanze kuwa na uhakika na Mungu wako, make sure kuwa kile unachokihitaji, kile unachokiomba kiko kwenye mpango wa Mungu. Unaona, kiko kwenye mpango wa Mungu. Kama kiko kwenye mpango wa Mungu, kwa nini usipate? Au sio?